بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، السؤال الثالث الذي نسأل عنه في القبر. Bismillahirrahmanirrahim. 3 negizden üçüncüsü bu ошол biz kavurda сурап турган üçüncü суроо. من نبيك؟ Senin paygambarın kim? هو النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Эми bu paygambar sallallahu aleyhi ve sellem anın ошол ата тегин айтсак, هو محمد عليه الصلاة والسلام al Muhammed aleyhissalatu vesselam. ابن عبد الله Al Abdullah'tın ulu. ابن عبد المطلب Al Abdullah bolsa Abdülmuttalip'tin ulu. ابن هاشم. Al bolsa Haşim'din ulu. هاشم من قريش. Al Haşim bolsa Kurayş urusundan bolgan. قريش من العرب. Al emi Kurayş urusu bul Araplardan. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Al emi bul Araplar bolsa bular İsmail'den tarqagan. İsmail bolsa bul İbrahim'din ulu. Aga jana İbrahim'ge jana bizim paygambarımız Muhammed'a Allah'ın salamı jana salatlar olsun. له من العمر 63 سنة. Al paygambar sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşagan, 63 yıl yaşagan. 40 قبل النبوة. Analardan 40 yaşı bul paygambarlıkka çeyin. 23 نبيا رسولا. Jana 23 yıl al paygambar jana elçi bolup yaşagan. هو نبي ورسول. Al paygambar jana oşol учурда elçi da bolуп эсептелет. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي يا أيها اقرأ باسم ربك الذي خلق. Eң birinci paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen ayatlar, oşol ayatlar arkылуу al paygambar bolgon bul Alaq suresindeki ikra okuğunun senin yaratkan Rabbing'in ısım menen degen ayetler var. أول سورة العلق. Oşol Alaq suresinin birinci ayatları. وأول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر. Alemi al elçi boluş üçün eң birinci çürügen aga ayatlar al ya muddathir ya ayyuhal muddathir degen o orunu olgan degen. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ Emi bizim paygambarımızdan sallallahu aleyhi ve sellem davat emne olgan al emnege çakırgan. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. Al tavhidke Allah'ın жалгызына çakırgan jana şirkten Allah'a şerik koşudan kaytargan. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem al kimlerge jönötülgön? هل بعث إلى العرب خاصة؟ Al birele Araplarga jönötülgön bö? لا، بعث إلى الثقلين الجن والإنس. Жоқ, al эки дүйнөгө чейин, дүйнөгө тең бул адамдарга дагы, жиндерге дагы жөнөтүлгөн. ما معنى هذا؟ Эми муну мааниси эмне? أن كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر كائنا من كان. Мунун мааниси эмне? Бул эгерде кимге гана болбосун, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям даваты жеткен болсо, жана андан кийин ага ыйман келтирбеген болсо, ал капыр болот. Ал чоң динден чыгара турган капырчылык менен ал капыр болот, ким гана болбосун. هل هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل أو ناقص بقي شيئا لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Эми суроо, ушул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям анын дини толукпу же кемчиликтери барбы? Бир кандайдыр бир толуктоолорго муктажбы? هذا الدين ولله الحمد دين كامل. Эми Аллахка шүгүр бул дин толук, эч бир кемчиликсиз дин. إذا لا يمكن لأحد أن يبتدع شيئا في دين النبي عليه الصلاة والسلام. Демек эч кимге дагы ошо уруксат берилбейт. Бул динге кандайдыр бир жаңылыктарды кошуу, бир кошумчаларды кошууга эч кимге уруксат берилбейт. هل مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн кайтканбы? نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر. Ооба, анткени ал дагы адам, ал дагы өлгөн. Ошо адамдарга эмне келген болсо ага дагы келет. ولد بمكة Ал өзү Меккеде төрөлгөн. وهاجر إلى المدينة Андан соң Медина шаарына көчкөн. ودفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالمدينة. Жана Мединадагы ошол момундардын энеси болгон Айша энебиздин үйүндө gömүлгөн. لا يوجد خير إلا دل الأمة عليه. Кандай гана жакшылык болбосун, сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны бизге көрсөтүп жеткизип кеткен. ولا شر إلا حذر الأمة منه. Жана кандай гана жамандык болбосун, сөзсүз түрдө эч бир жамандыкты калтырбай, сөзсүз анын баарынан кайтарып кеткен. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة ب3 سنين وهو بمكة عند ليلة الإسراء والمعراج. Жана Исра жана Мирач ошол асманга көтөрүлгөн түнү
хижратка чейин ошол Мединага көчкөнгө чейин 3 жыл калганда ага пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга намаз окуу парз болгон. فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه. فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات المفروضة الخمس بنفسه سبحانه وتعالى. Ошону 5 маал намазды ошо Меккеде болгон пайгамбар Аллах субханаху ва таала өзү парз кылган. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. Аллах субханаху ва таала сурайбыз, бардыгыбызды пайгамбарыбыз менен бирге улуу Фирдаус бакчаларында баарыбызды бирге кылган болсун.